بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا تحقيق مقدرتك ثم بر آشكار فتح نصرتنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تا الله تبارك وتعالى ثن أول قوى آخر قنا لرغي مغفرة الثن وثن نغمة كامل الثن وثن دغري ولا هداية الثن وينصرك الله نصرا عزيزا. وثن الله تبارك وتعالى نصرة ياري لقبير ثنيب كإزة شرافة بلن بلن نصرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله تبارك وتعالى در مؤمنlerin qalbına ثبات آرامش nazil edin. Ta imanları awvalqı imanların üstüne ziyat bolsun deyip. Ve Hudaýyň ihtiyarındadır. Asmanların ve yerin leşkerleri. Ve Allah tebarek ve Teala nihayette bilyan ve hakimdir. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Allah tebarek ve Teala müminlerin kalbına thubat ve aramış ata etti. Ta müminleri ve mümin hatınlarını cennete dahil etmek için. Ol cenneti ki on kasırlarının ve bağlarının aşağılarından sular cari bolup akyardı. Ve müminlerin günahlarını affetsinni. Şudat yani müminlerini cennete dahil et günahlarını affetmek Hudadan bolan ulu saadet ve ulu baxtdır. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والله تبارك وتعالى müminlere nusret ve yarilik vaadetini verip nusret berýär. Ta Medine'deki münafık erlere ve münafık hatınlara ve Mekke'nin müşriklerine ki Hudaýa teleke güman ederdiler azap vermek için. Oşol münafıklara ve müşriklere lahik bolar ve tataşar teleke etýän gümanları. Ve Allah tebarek ve Teala şolara gazap eder. ve şolara lanet edip öz rahmetinden daş eder. ve şolara dowzakny taýýarlap goýandyr. O neveýle yamandyr şolaryň öwrülip barjak yeri. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. O Hudaý üçindir, o Hudaýyň ihtiyarındadır asmanlaryň we ýeriň leşkerleri. Ve Allah tebarek ve Teala tamamy işinde galip ve hemme işinde hakimdir. İnna arsalnaka şahidan ve mubashshiran ve nazira. Tahqiq biz seni resul edip iýerdik. Gowah bolýan we boşluk berýän we gorkudýan bolan halynda. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ta sizler Hudaýa we Hudaýyň Resulüne iman getirseňiz diýip, oşaňa kuwwet beriň diýip, oşaňa täzim ediň diýip, o Hudaýa ertir akşam